abazalwane abaninzi bayithanda ukuphila impilo yamanyala. Abanye abaninzi even abefundisi abaninzi bayosaba ukuconfronta even ipornography, bayosaba ukuconfronta masturbation ebandleni kaKristu. Ugcwele amakholwa athanda sexual sin, athanda masturbation, athi yebo anjoli ebandlani nandoda kodwa kungcono ndisevise. Ifuna ukuqalela namhlanje mzalwane wami, you better repent before the second coming. You better repent now mzalwane wami. uJesu Kristu uyabuya. Ifuna ukuqala namhlanje, lahla onke amanyala, shiya onke amanyala. Yekela lento yenzayo kuyi-secret place. Noma ngabe uthona uyasifihlela thina, kodwa uNkulunkulu uyakubona ukuthi wena ubuka ipornography. uNkulunkulu uyakubona ukuthi uyamasturbate. uNkulunkulu uyakubona ukuthi uyalalana endlini kaThixo. Malibonke igama likaJesu Kristu. Ibandla laseKorinte nalo lake lahlasela i-sexual immorality. Lahlaseleke uPaul, wave esejele ebotshiwe, wava ukuthi uthi uPaul uyavuka ukuthi kwandile umbulo ebandleni, uthi lo wenze leyo nto makayishiye, uthi ngimgwebile leyo nto. Abazalwane banamhlanje bathi do not judge, kodwa uPaul ngelilanga wathi lo wenze lo nto senimgwebile makarepent, ngoba ukugweba kwethu ku-righteous like God. Uma sikugweba thina sithi repent. Uma sigweba thina sithi repent from your sin. Repent. Athi inqondo yena sengqondweni ithi mayiphile, philane engqondweni, philane enhlizweni. Musane ungcolisa ithempeli likaNkulunkulu. Lo mzimba eniwombetheyo lithempile likaThixo, lithempile uMoya oNgcwele ehlala khona, ngoba uMoya oNgcwele ufuna indawo